Mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna. Kanan mi cuentariashqayku shumaq historiata. Kay willakuyta. Ishkaq wawqikunam kayarqan. Wamranchawqa allapa kuyanakuyarqan. Ukrinpis hukllam pukllar korikachayaq, eqikachayaq. Pero winariyarninqam ukrinpis rikanakita munarqanchu. Maqanakuyarqan. Pero ichakrata papanin herenciata partiptinaqa masran chikinakuyarqan. Hasta último wañuchinakuyarqan kay jovenkuna. Semi allapa llakikipaq chay cuentariyarqu. Unay pachapitam utza kay markachaw kay pachachaw. Unay tiempopitam wañuchinakuyqallashqa. Libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 al 6 yaqnimanchik. Chaychawmi willamanchik imano Adán y Eva ishkay wamrankuna kapuyarqan, ishkay churinkuna. Mayor kaqpam karqan Caín y qhipan kaqpanam Abel. Pero chayno kaykarninpis shumaq winayashqa kaykayarqan wamrankunachaw pukllarnin uknin eqikacharkori kacharnin kayarqan. Pero chikinakurnin Caín wanikacharqan wawqinta. Chayno kaptinmi mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna, Tayta Diosninchikpa palabran nimanchik hucha rurayqa manam allitsu. Chikishuqnikita kuyay nimanchik. Prójimikita kuyay nimanchikmi Diosninchik palabran. Y chayno nikamashqapis imanirtaq kanan wichaypis casi chayno iguallla wawqi pura, nana pura maqanakur kawakikayan. Manam chay Tayta Diosninchikta agradanchu. Huk papa, huk mamata manam kushichinchu wamrankuna maqanakuptin. Chaymi kanan si jovenkuna, shipashkuna, wawqiki kaptin, paniki kaptin, naneki, turiki kaptin, kuyaneki. Kuyaneki porque Tayta Diosninchik kamamarqunchik kay pachachaw shumaq kuyanakurnin kawananchikpa. Tayta Diosninchik kamamarqunchik hukninchik respetanakurnin kay pachachaw kawakunapaq. Mamita, tetekuna, joven shipashkuna, ama papaninchikta mamaninchikpa peqanta nanachishunchu, kikin wawqinchikwan, kikin paninchikwan chikinakur, maqanakur, qayapanakur, huk nunakunachaw parlanakurnin purikarnin. Chaypa rantinqa noqanchik mas Tayta Diospa palabranta leyikurnin kasukuq kashun. Y kasukushun jovenkuna, shipashkuna, taytanchik mamanchik ninqanta. Y wawqinchikkunata kuyashun, ankupashun. Panikikuna, nanekikunata kuyaye, ankupaye, sientinakushun. Porque Diosninchik chayta munan. Shumaq kawakunanchikta. Imanotaq huk papapa, huk mamallapa kaykarnin ishkan wawqi pura maqanakur wanuchinakur kaykayanman, manam Tayta Diosninchikta agradanchu. Manam Diosninchikpa palabran ninqan chaychaw cumplikanchu. Pero diabloqa munan siempre chikinakur kawananchikta. Y chaymi noqanchikqa Diosninchikpa palabran ninqanman prójimunchikta kuyanakurnin kawananchik. Mamitakuna, tetekuna, jovenkuna, shipashkuna, kananpita wichaypa shumaq Diosninchik palabran ninqanno, taytanchik mamanchik munayanqanno kuyanakurnin kay pachachaw wawqinchikwan, paninchikwan kawaykashun, kaykashun siempre ya.